Eto ga, ovo je recap druge runde Croatian Drift Challenge ove godine. Opet smo v Željavi, na najbrži stazi sezone, na najbolji stazi sezone, v okolici, ko ima poseben čar, usred ničega, izpod velikog brda, na stazi bivše zračne luke. Željava je svake godine prilika za vozače, da pušajo do granice sebe i opremu. Ja kao pobjednik prve runde Croatian Drift Challenge ove godine, tako da svi gledaju šta radi moj tim, kako se ja pripremam, kako ja vozim i kako će me probat pobijediti ovdje. Jer to je opet staza na kojoj se ja snalazim sa deficitom, a to je deficit u snagi. Opet su neki od mojih konkurenta u autima koji su za 200-300 konja jači od mog. No ne znamo točno, pošto on još nije bio na Dajnu, ali bit će uskoro, baš me zanima koliko ima snage. Borna je dobro zapaprio vikend u pozitivnom smislu. LLM transporti su nam pomogli sa trkačim trailerom, tako da smo mogli imati ja, Borna i Jaka aute ispod Cerade. Cijeli vikend na plastičnom podu, tako da se nismo pekli na vrućom asfaltu. Imali smo dovoljno sence, imali smo i klimu, 220 V u traileru na agregatu naravno je game changer za puniti sve kompjutere i čak za uzdržavati napon u akumulatoru na trkačnom auto, ako ga želiš ostaviti u boksu sa upaljenim ventilatorom i vodenu pumpu na struju da se on hladi cijelo vrijeme dok čeka u boksu. Sa nama je bio i drift taksi koji čeka vani već za sljedeći event u Osijeku za 2 tjedna na aerodromu Čepin. Htio bih napraviti inače više vožnje nego što sam stigao sa drift taksijem ovaj vikend, ali pošto je to staza koja stvarno gura sve vozače do granice, bilo je nekoliko sudara, većih i manjih, puno ljudi je raznašalo čunjeve, tako da skoro svaki izlazak na stazu je netko pogodio čun, bale, gume, tako da se je puno čekalo. Sad je zanimljiva situacija, sve malo kasni i starter nas je slao već nazad, kao završila vaša grupa, a nitko se neće micat jer je sve malo kasnilo i puno je bilo nekih sudara i sad nitko neće nazad u boks. Pa čekamo da vidimo ko prvi popusti. Gotovo, nisu nas pustili. Croatian Drift Challenge se inače puno vozi i tu bi se moglo puno voziti, ali eto, pošto smo bili vozači ja manje, ali neki više nervozni, se tu napravilo relativno malo krugova. Ekipa je imala puno posla, trčati po stazi, skupljati čunjeve, postavljati gume i čak skupljati komadiće sena kad je netko naletio na balo. Ove godine vozimo potpuno novi layout u Željavi, ulazna brzina je nešto preko 120 na sat. Sad, ako se vozač odluči baš straight line od starta na inicijaciju, može postići 130 na sat, ali ja zbog flowa cijele staze odlučim da ću raditi veliki feint entry, znači ubrzavam druga, ubodem treću, pun gas, feint entry, skoro 3 trake u širinu i preko inicijacije već letim bokom na prvi outer. I to je ko autopolis u Japanu, to je slično layoutu ispred 2 tjedna u Logatecu, to je ono max commitment na inicijaciji, pun gas, sa puno kuta. Staza je imala i 2 inner klipa na kojima je imalo puno vozača probleme jer su ih B-lineali, a to znači da su bili preuski na inneru.
Za sve koji niste znali, klipovi imaju ove godine nove markacije. Prvo ćemo se pogledati inner, onda outer, svaki klip vrijedi 5 bodova. Ako pogodiš inner klip sa prednjim kotačem ovdje, dobiješ 5 bodova. Ako ga pogodiš po srednji crti, 3, ovdje 1 bod. Ako ide sa kotačem preko crte koja vrijedi 5, ovdje je 1 bod, a ako skidaš čun, 0 bodova za taj klip. Bilo je čak slučajeva gdje smo neki ulazili pod tako velikim kutem da smo pogodili petico sa kotačem kak treba, a branik je radi vetra kojega vuče sa sobom kad auto klizi odnio čun. Zato je bitno da suci sad snimaju svaki run koji se boduje, da mogu onda replayati u slow motionu, frame po frame, to znači slika po sliko i pogledati točno gdje je vozač stavio kotač. Uz klipove ste možda primijetili ovakve crte, a to su referenčne crte za kut. Koliko znam je velika crta, takozvana velika crta, maksimalan broj bodova za kut ako ima auto kad prolazi klip isto kuta kao velika crta. Ako ima auto isto kuta kao mala crta, onda imaš pola bodova za kut na ovom klipu. I naravno tu ima nijansi, još manje, još više. Još više ne možeš dobiti jer je ova crta nacrtana optimistički. Znači, baš moraš komitati ako želiš postići maksimalne bodove. Dao sam si truda da sam na treningu dosta brzo gađao dobru liniju, kao što možete vidjeti. Onda sam se prebacio na chase, jer to je staza koja je brza i auti sa dosta snage proizvode puno dima. Kroz dim ne možeš dobro vidjeti i to se je pokazalo problematično na zadnjem inneru. Tu je bilo bitno taktički birat koliko ćeš upast kao chaser u dim lidera. Znači treba si se držati blizu lidera, nikako daleko i nikako dublje od lidera, jer onda si upao u dim i nisi znao gdje ideš. Na svu sreću je Debeli tražio da napravimo nešto krugova zajedno u zadnjem sessionu nedjelju, jer je znao da sam ja brz, da ja proizvodim dosta dima i da se mi uvijek zabavimo na stazi. Tako da smo napravili tih nešto krugova zajedno. Nije bila loša ideja malo žrtvovat outer prije zadnjeg innera, da si bio tu malo pliči, da si mogu onda dajvat na inner kroz dim od lidera, da si vidio sa lijeve strane gdje si, jer sljedeći transition ideš potpuno u dim u to zadnju zonu. Tako da ti je bilo bitno da si na inneru imao točno poziciju sebe i svoj kut auta, tako da si tu u 5-6 sekundi rana imao barem 2 do 3 sekunde visual clue, znači dobru referenciju koja je tvoja pozicija kut i kako je tvoj odnos na lidera. To se je pokazalo bitno i pobjednička kombinacija kasnije za samo natjecanje gdje su bile borbe na ispadanje. Bring that beat in, sound the drums. A single finger in the air amid 1,000 thumbs. Hitchhiking out of here on the back of a truck. My message is a snare drowning out the pounding toms. I'm not the same shit you've heard before. My heart is the beat on the first and fourth.
Hip-hop isn't dead, this is urban law. We'll drag that horse to water and make it thirst for more. Turn a trickle to a stream, then a stream to a geyser. Our dreams are the fire that'll burst it forth. Break dance on the soapbox, the curb is formed. Music is our white flag on an earth at war. Discontent is the anvil where these words are formed. The fuel on the fire that you burnt this for. This song goes out to those who've heard the call. If the law serves the rich, then we'll serve the poor. Come on. Every face in this crowd has an ear for the sounds and an eye on our way, way down. Every fist in the air waving it like they care that our people are way, way down. Everybody at the stage, you can catch my gaze just to tell me that they're way, way down. By every minute of the day that we waste, not changing our ways. Drop that beat out, settle the groove in. I'll do what I gotta do to get you to tune in. My inner child's off, cutting sick on the mood swings. But playground tactics are the reason I do this. Ain't it sick that we hide from the truth till advice on a loop makes us look past the movie screen? All these films about aliens and spaceships might amaze kids who forget that their future's bleak. Alright, yeah, we're kind of on a losing streak, but won't forget a victory for a few defeats. Prvi run, malo više safe,
dao sam si dosta truda da pogodim što bolju liniju, dobivam 82 bodova, što je najbolje skoran run dana. Drugi run odlučim malo više posendat, više kuta na inicijaciji, čak malo dublja linija, ali preagresivno poklopim gas, instant moment motora zavrti kotače ful brzo i žiroskopski efekat jednostavno ne dozvoli autu napraviti prvo tranzicijo dovoljno brzo. Dropam wheel na prvi zoni i drugi run je nekoliko slabiji sa 79 bodova. To je isti skor kao drugi najbolji run dana od Adriana koji se je kvalificirao drugi. Ja sam sa drugim runom puno više zadovoljan nego prvim. Sudački naravno nije bio bolji, nije bila toliko precizna linija, ali imalo je više kuta, više agresije. To je run odvožen sa stylom kojega ja baš volim i za ubuduće bih htio samo još malo nadograditi setup i sebe malo više naštelat kao vozač da mogu sa ovakvom agresijom odvesti stran i postići neki skor prema 90 bodova. Nadam se da mi to uspije ove sezone. Veselim se sljedeće prilike za 2 tjedna u Osijeku na aerodromu Čepin, tako da budemo vidjeli kako prođemo tamo. Od nekih 34 vozača na startu je puno vozača napravilo nule, tako da prvih 5 vozača u top 32 prolazi sa Bajranom. I u top 16 imam suprotnika Markusa Doktora, koji sa M50 Turbom nije uspio napraviti baš lijepe linije i tu imam relativno jednostavan prolazak dalje. U top 8 gdje me pričeka prvi konkurenat koji bi mi mogao napraviti problem na mom putu prema finalu i pobjedi. A to je Lukas Dobijas iz Austrije. On vozi AE86, to je old school šasija sa kruto osovino iza, sa fat kitom, istim kojega vozi debeli na S15 napred, tu JZ motorom na preko 500 konja sa puno momenta. By the way, Lukas ima u autu poseban turbo. To je turbo koji ima interni Westgate i internal blow-off ventil. I taj turbo ima to moć da odmah spula. Njegov auto je skoro pa bez turbo rupe. Ponaša se kao neki veliki dizel. Nema full dosta top enda, vozio sam auto, zato znam kako to ide, ali moment je sličan V8. On poklopi gas
turbo ne pita dva puta, ustvari boost i motor napravi ta poznati Jay-Z moment i samo čupa zadnje gume. Idem prvi u lead, a on u chase-u dima! Previše je to dima, ajmo još 20 sekundi. Previše dima, 20 sekundi, pa idemo. Evo nam drugi run Brdeka. Evo, Viktor i Žugi tražita pokotine jer nas je Lukas pogodio u kotač, čak dosta jako, i mene je zabilo u zicu ono sa strane, sa oba dvije strane, tako da je to. Auto se čini ok, osim ovoga i ovoga. Ovdje si dobio dobar hit, ali izgleda da je... Ja kad pokrenem tranziciju ne stavim se tranziciju jer vozim na takozvani rubber band style vožnje. To znači da je auto našteljan ovak da kad jednom razopterećiš vanjsku stranu vozila, auto će napraviti tranziciju. Gotovo, nema stajanja i Lukas se tu snalazi preblizu mene, ja ga sa mom zadnjim kotačem pogodim u njegov prednji. Mene to dosta primijeti, izbaci telefon, baci mi ruko sa volana i ja osjetim na glavi, idem sa kacigo od haloja do haloja u sicu, a njemu napravi ogromnu štetu na vozilo. To je bilo dosta bad, slomilo je gevindu, felgu, glavčino, krajnik, blatobran, ali krivda je nažalost njegova. Jer Chaser je kriv ako ometa lidera, tu prolazim bez druge vožnje u top 4. Di me pričeka vozač kojega se najviše bojim, a ne u smislu toga da
ne u smislu stresa da se bojim, nego u smislu toga da je to vozač koji ima jako vozilo, koji zna voziti puno puta, a zajedno je tako brz i ne fali mu iskustva za volanom. A to je Nikola Ilić Debeli iz Srbije, sa S15 sekvencijalna retrieva 800 plus konja, 100% etanol u tanku za gorivo i njihov novi srpski Protect koji se pokazala za skoro isto brzo gumo kao je moj Western. Krug hlađenja za obojicu. Može. Ali svejedno se tu pokaže da sam ja nekoliko brži od Debelog, jer njegov chase u prvom ranu raspadne već u prvom zavoju, tako da mi Klaudija koja mi spota na stazi odmah javi nemoj katat linije, drži se na njegovoj liniji, auto do auto je pol razmaka i borba je tvoja. Isto tako mi napiše Jana, cura od Đugija, koja prati livestream doma u Ljubljani. Tako da imam dobro samopouzdanje na startu drugog rana, znam šta mi je učiniti, ali svejedno moram dobro stisnuti gas da mojih 500 nešto, možda
blizu 600 konja, može ispratiti debelog sa 800+. Definitivno nisam očekivao više sudara danas, ali eto, prvi ran u finalu me Adri na jako sličan način pogodi opet na prvi tranziciji. Tepno me je, zadaj levo me je tepno. Ja. Strgalo me je, boš pustiti, ne vem kaj je. Molim te, pitaj sudce, čija je krivda, jer to možda utjeca na to da li uzimam 5 ili ne, jer me pogodio na inicijaciji. Hoćeš ti pitaj. Evo, stisni. Evo, govori. Sud je Erik ovdje, pitam ko je kriv jer to može utjecati na to da li ja uzimam 5 minuta jer me je pogodio na inicijaciji u zadnji kotač. Adri kriv, nije Erik. Zbog toga on može da koristi 5 minuta bez da je penalti. Ok, može, ali isto ćemo brojati 5 minuta. Nećemo mu uzeti njegovih 5 minuta, ali ćemo brojati jer ima 5 minuta isto da provjeri auto. Erik, tu neću uzimat 5 minuta, spreman sam, čekam na startu. U redu. Halo, Žugi, me slišiš? Ja? Sve ok, samo mali hit na initiationu. Pa valjda, mislim, on me je kar dobro hitno. Mogu izaći? Da, slobodno. Ok, grem jaz pogledat to na uč. Više puta sam pogledao i video sa Adrianom i video sa Lukasom i onda moje kvalifikacijske ranove i skužio sam da često ko od vozača nije skužio da kad imaš ti brzo inicijaciju na outer clip, ti kao chaser moraš ići na isto liniju kao lider i oprezno se držati iza lidera dok on napravi brzu tranziciju naprijed. Jer fora je u tome da ako se ti držiš baš uz njega, nisi na isti liniji nego on, nego si ovak, trebaš biti ovak. I ako si tu, mu moraš dati puno više mjesta da njegova guzica prođe kad napraviš tranziciju, nego ako si ovak. Jer ta razdalja se točno odbroji od razdalje koje mu moraš ti dati da može napraviti tranziciju. I Adrian u prvom ranu jednostavno ne da dovoljno mjesta meni, ja ga samo lagano pogodim sa zadnjim kotačem u njegov prednji i slomim mu sponu. Oni to spono nekako zamijenjaju, zakrpaju auto, na start dođe bez branika u drugi ran i drugi ran moram ja samo odvoziti jer je on kriv.
Ne da ga udaš, nego ga ono, trči tamo, gledaš šta rade na auto. Čar Croatian Drift Challenge za mene je to da se vozi na 2 pobjedi u finalu, jer to nekako daje konstanto tom vozaču koji pobjedi. Moraš biti konstantno dobar, ne samo jedan ran gdje je Adrian sad slučajno pogrešio, Erik pobjednik. Ne, Adrian ima sad još drugu šansu, ima jači auto nego ja, puno si tajma ko što ga imam i ja, neka pokaže drugi ran da je stvarno bolji. Istina je da drži relativno blizak razmak, ali tu i tamo smanjuje kut, definitivno je na uži liniji nego ja. Opet mi to javlja Klaudija na telefon, da ajde pokušaj što manje kratiti, bez obzira na deficit na snagi. Opet ga iznenadi ta moja tranzicija, jer je jednostavno na krivi poziciji. I na tranziciji ide on široko i dropa jedan kotač, možda čak 2 kotača preko zone. I tu je pobjeda praktički moja, jer znam da imam konstantan lead, odvozim taj konstantan lead. On radi šire linije i kasnije na tranziciji kaska iza mene cijeli ran i nikako se ne može dati na isto liniju kao ja. Ja i Adri obojica radimo velike feintove na inicijaciji i ja mu dam
više nego dovoljno mjesta za napraviti feint u njegovom lidu, ali svejedno se držim dovoljno blizu, na otprilike jedan auto razmaka, malo manje, na njegovoj liniji, što je najbitnije, da dobijem tu suverenu pobjedu, pobjedim 2-0 u finalu i utrka je moja. Naravno smo ja i tim oduševljeni, jer to je staza gdje imam najveći deficit protiv Debelog i Adrija, koji sad stoje Debeli drugi i Adrian treći u ukupnom poretku. I sa time završavamo drugu rundu Croatian Drift Challenge ove godine, sa drugu pobjedu Croatian Drift Challenge ove godine. A to je također 11. event za E36 LT1 i 6. pobjeda za ovaj auto u 11 eventa. Tako da skoro bi trebao napraviti video gdje vam detaljno predstavim ovaj auto. Tako da ako vas nešto tako zanima, preplatite se dole na kanal, lajkajte video i vidimo se u sljedećem. Racism isn't even what it used to be. The man can barely even draw that gap between blue and green. And though I do complain, we are truly free. We are still who we choose to be. We are still when we move to a beat. When they ask me why, I'll tell them I choose to speak. Every face in this crowd has an ear for the sounds and an eye on our way, way down. Every fist in the air waving it like they care that our people are way, way down. Everybody at the stage who can catch my gaze just to tell me that they're way, way down. By every minute of the day that we waste not changing our ways. For every head I offend with the lyrics I take down, on women I've loved who might break down. For all my family and friends, I hope we stand at the end. I can't edit a word, it's too late now. For every face in the crowd that I make proud, cause we've all taken hits but won't stay down. I might never say I'm great, but I'm grateful, cause I don't believe that a king would ever wear that fake crown. Every face in this crowd has an ear for the sounds and an eye on our way, way down. Every fist in the air waving it like they care that our people are way, way down. Everybody at the stage who can catch my gaze just to tell me that they're way, way down. By every minute of the day that we waste not. Ne samo da Željava omoguća najbolju stazu sezone, nego je bio to nekad aerodrom, hangar i operativni centar kojega je bio u brdu, znači u tunelima. Tako da za nas je to svake godine i SideQuest upoznavat sve više tunela. Tako da ta SideQuest nama pomogne da se ohladimo u subotu dok teče Hrvatski kup i da zamislimo kako je bio vibe u možda najvećem promašaju što se tiče konstrukcijskog projekta bivše Juge. Žao mi je što je to u tako lošem stanju, ali za nas koji tražimo uvijek neke avanture negdje je to nešto jako zanimljivo i jako uzbuđljivo. Okay, das ist. Čekajte. Doći ćeš do njih. Monika! A gremo? Moraš i dolje. Daj slikaj to. Sam. Flo, Licht, bitte. Danke. Nice. Oh my god. Gle ovog. Skop. Jugoslavische Qualität. Fotofilm oder was? Aber es ist Kaputt. es juckt. Flo, kann ich dir ein bisschen Licht bieten? Das ist Evo me. Tuti je.
Evo ga. Sad vi posjetite. A se bomo podpisali? Pridem pogledat. Kako so to lepo? Živali ven. Razmjena domače. Keine Ahnung, wie hoch das tatsächlich ist, aber zu. Poslušaj. Aha, Čist dober. zelo straj. Lepa lambda, kaj to noter. Gibt es zwei solche? Ja, Fast komplett. nekaj sonde. Kaj to? Slikaj još ljudi. Slikaj men. Snimam. Croatian Drift Challenge v Željavi je za nas prošel brutalno. Htio bi se zahvaliti Klaudiji, Žugiju, Viktoru i Moniki što su mi pomogli u boksu cijeli vikend. Veslej gumama što nama daje najbržu gumu na stazi i LL transportima za full lep trailer, sensor i prijatno okolico u boksu ovaj vikend. Ovo je bio 6. zaredni vikend za mene i moj tim na stazi, tako da sad slijedi vikend pauze i onda se sezona nastavlja u Osijeku na aerodromu Čepinu sa trećom rundom Croatian Drift Challenge ove godine. Veselimo se doći tamo voziti i zabaviti se cijeli vikend. Aj, čao! Speaking about what we're doing at the weekend, the first thing I'm gonna do is get a Mohican. Take the train to Paris, meet some friends and take some stuff. Woke up in a nightclub in Bangkok. In the morning took a train to the beach. Rolled a message in the bottle and we threw it in the sea. We watched the waves smash against the rocks. We watched the sea bring the message back to us. Open it up and to my surprise it was a picture of a fish with big purple eyes. There was a picture of a fish with big purple eyes. This world is crazy, it's